What's up everyone, this is me Wonder Begulai baru ngau kita video ke lebih top, ke lebih sensasi, ke lebih trending, ke lebih nama kebuahku nak baju pink saya tu. Nama kebuahku nak earphone warna black. Datai seminggu video Blackpink Kill This Love 120 million view. Mai saya nyamai ngagak video ko sidak datai sikok nyala ke web gagak lagu Blackpink ke web. Data sikok kenyak ke web gagak video react Blackpink kau dini nombor ke Blackpink kayak ke web tu K-pop apa ke nikah ke request kita hanya aram kita sama-sama mendak. Yeah. Pemat. Oke, besi itit. Megati. Nah. Gangster kak. Alat itu bayat itu. Wih, ke belakangnya si no sunset matahari. Wow, supaya bak pediang motisi gitu ya, bakal batu karang. Gini deh, mana nyaba? Mana nyaba? Wah. Saya muda berbini angka web. Ya. Ini telepon Samsung. Very nice video. Wih, namanya hantu. Itu perajat wow. Perangkap beruang. Let's kill this love. Kau nyak maksud yang let's kill this love tu perangkap beruang tu umpama love, and then dia akan memerangkap dia. So love is kill, so let's kill this love. Teori agak web lah. Aku baik udah habis hantar ya. Kawat lah. Lihat ke ni, dia kok ngau saya dia. Ngau Blackpink. Lihat ke ni ke web. Wow. I don't expect lah video ya. So damn fucking gorgeous lah Indo dalamnya. Bagian ke web rating Indo aja. Ke web nak rating lagu labang ke web Indo medak Indo ya, joget kenya. Honestly video ya wow. Aku speechless, aku nulis madah nama-nama. And then bagi aku video ya memang patut bak trending number 1 laban kunan mula sebedau tu bisik music PS wah. Sebedau tu pun trending gak. Jadi tu aku meri rating nang trending lah number 1. So checks video tu siapa ke benda-benda atau check bak
description down below ke disimpan aku lagi. Ngagai kita ke baru ngelala aku meh web wonder. Aku ngagak video react, review, and then anything about criticism dalam YouTube and any social media. Begulai baru kita buat minggu depan video lain. Until next week, this is Web Wonder. I'm signing out. Yeah.